none u Rwanda rwabaye mabi yose ibi bihugu byacu biraronka mabi avuye mu Rwanda nabo nibajera ibibazo byabo twe bareke kwinjira mu by'iwacu twe mu Burundi nta muhutu n'umututsi twe turabarundi niba biwabo batwarira ku bwoko ivyo birabasha. Nyakubahwa Perezida w'u Burundi ubaye ushoboye kutwumva ubaye ushoboye kumva iyi wodi ubaye ushoboye kumva kugusaba kwaje ubaye ushoboye kumva kukurira ko abanyamurenge ubaye ushoboye kumva umubabaro dufite ubaye ushoboye kumva akagahinda dufite ubaye ushoboye kumva kukurenganwa twarenganyijwe na leta y'u Rwanda yitwaje umututsi. Mu misi heze mwarumvise ijambo rya Perezida Evariste Ndayishimiye aho yatangaje ku kibazo kimwe aka karere gitegwa n'igihugu cy'u Rwanda. Yagarutse ku banyamurenge ati burya bajya abantu sabatuzi nkuko bivugwa ati abanyamurenge bifite ubwoko bwabo. Uno munsi abanyamurenge barashimira Perezida Evariste Ndayishimiye kuba ari we mukuru w'igihugu wenyene muri kano karere yubahutse kuvugira abanyamurenge. Ati nyakubahwa turagusavye ukomereze muri iyo nzira yo kutuvugira mudutabarize kuko turagowe. Ati igihugu cy'u Rwanda cyatwinjije muri politike yabo y'ubututsi tukaba tuzi ko iyo politike y'amoko ariyo yazanye akaga muri aka karere na cyane cyane mu Rwanda no mu Burundi. Ati no munsi barashaka kubizana muri Kongo mu gihe bizwi neza ko Kongo atabwoko bw'abatutsi bubaye. Nyakubahwa mutuvuganire leta ikoresha imbaraga zose zishoboka itabara abaturage b'abanyamurenge bagiye inyuma ya politike ya Kagame n'agatsiko k'abatutsi babicanye bari mu minembwe za Red Tabara n'abandi b'abanyarwanda. Ubu ngubu abanyamurenge basigaye batagifite leta basigaye batagifite abaturanyi basigaye batagifite ubutabazi nta handi ngo bateze ubutabazi ngo ubutabazi bugomba kuva i Rwanda kubera ko u Rwanda nirwo rwateguye ino ntambara kandi ruyitegura rwari ruzi ko ari ukunguko igomba kugenda. Nyakubahwa Perezida w'u Burundi ubaye ushoboye kutwumva ubaye ushoboye kumva iyi wodi ubaye ushoboye kumva kugusaba kwaje ubaye ushoboye kumva kukurira ko abanyamurenge ubaye ushoboye kumva umubabaro dufite ubaye ushoboye kumva akagahinda dufite ubaye ushoboye kumva kukurenganwa twarenganyijwe na leta y'u Rwanda yitwaje umututsi. Nyakubahwa mu Rwanda ubututsi barabuciye barabwanze bavuze ko ubututsi ngo ari amaklasi sociale ngo yazanywe n'abakoroni ngo ibyo bintu ngo barabyambuye ngo kuko ngo bibateza umwiryane ngo bikanabacamwe ngo bikanabatandukanya ariko ibi ngibi nibyo bambuye baraza bambika abanyamurenge. Abanyamurenge twari dusanzwe turi abakongomani dufite ururimi rwacu rwihariye rutandukanye n'ikinyarwanda dufite imico yacu yihariye itandukanye n'iy'abanyarwanda dutuye kure n'u Rwanda tugirana umupaka n'u Rwanda dutuye kure ibirometero bitagira uko bingana kuvuga ngo uzagere ku mupaka w'u Rwanda ariko abanyarwanda barakomeje baradukurikirana babiba umwiryane babinzangano hagati yacu n'abaturanyi bacu. Ubwo wumva batwica bakaza bakabesha ngo baratwica ngo batwita abatutsi aba bahe batwica n'abatutsi bawe b'abarundi n'abatutsi bawe bo mu gihugu cyawe cy'abarundi. Nyakubahwa Perezida Evariste Ndayishimiye abatutsi bawe nibo bamaze abanyamurenge. Aba banyarwanda baragiye bafata abo batutsi b'abarundi n'ababo b'abanyarwanda baragenda babahuza n'ababembe babahuza n'abafurero babahuza n'abanyintu abo ngayo n'amoko duturanye urayazi nawe kuko bari ni Burundi barabagumura babateranyira abanyamurenge babarwanisha n'abanyamurenge b'abanyarwanda babateranyije babakore bagasura kandi bakagaruka bakaza bakavuga ngo bariko baravugira abanyamurenge ngo abanyamurenge bariko baricwa kandi abaye bica abanyamurenge bahe bava i Rwanda. U Rwanda rwavuyemo Red Tabara ziza kwica abanyamurenge rugahugurirwamo mayimayi zafatikanyije na Red Tabara kwica abanyamurenge babifashijwemo na leta ya Kabira. Uyu Kabira ni uyoboye Nanga uyu Nanga ni uyoboye afuse ni ihuriwemo na M23 niyo yingi warayumvise ngo bafashe abaturage b'abanyamurenge baremye ikintu bise kwirwanaho kugira ngo batarimbuka kugira ngo badashira. Ubwo baterwaga ibitero na Red Tabara bakarwana nazo bakarwana na mayimayi ndetse baganahangana n'ingabo za leta ya Kongo zo kwa Kabira zakoranaga n'abanyarwanda mu gufatikanya na Red Tabara na mayimayi mu kwica abanyamurenge no kubasengera. Ico kintu cyabo baturage baragiteruye bakijanye bagihuje na Red Tabara baragiteruye bagihuje na M23 cyose barakiteruye bakijanye no mu Rwanda ngo bakirunze muri afuse ngo kiri kumwe na Nanga. Kandi uyu Nanga nuwo kwa Kabira wateguranye na Kagame mu kohereza Red Tabara kuza kwica abanyamurenge mu guhugura mayimayi kwica abanyamurenge mu gutegeka abasirikare gufatikanya na mayimayi na Red Tabara kwica abanyamurenge abafatikanyije n'abanzi b'abanyamurenge mu kurimbura abanyamurenge.
niba uyu munsi bashigatiye abanyamurenge, niba uyu munsi bafite abanyamurenge mu maha yabo, niba bikoreye abanyamurenge, niba bashize abanyamurenge imbere ngo barashoreranye ngo bagiye kubashakira igihugu, ngo barashoreranye ngo nabatabazi babo, bafashe abana b'abanyamurenge babamaze babakora mu bihugu bitandukanye, babamariye muri izi ntambara z'inyungu z'u Rwanda, intambara z'ubujura bwa leta y'u Rwanda ishaka kwiba amabuye y'agaciro muri Kongo, ishaka kwiyubakira muri Kongo. Ukibaza aho abanyamurenge bagendeye inama kugira ngo babwire leta y'u Rwanda, babwire Perezida Kagame ngo babere umutabazi, ngo babere umuvugizi, ngo babere umucunguzi, ngo babere umuntu ubitaho, ukabibura. Izi ntambara rwose turazirambiwe. Nyakubahwa Perezida w'u Burundi, utuvuganire kwa Perezida Felix Tshisekedi, utuvuganire mu mahanga, kuko aya magambo uvuze, aya magambo uvuye kuvuga, izo nizo mvugo zakagombye kuba zibereye abaturanyi bacu. Perezida w'u Rwanda Paul Kagame bayavuze nk'aya ngaya wavuze, Perezida wa Uganda Yoweri Museveni Kaguta akavuga nk'aya ngaya wavuze, Perezida wa Sudani y'Epfo Salva Kiir Mayardit akavuga nk'aya ngaya wavuze, kuko nibyo bihugu twegeranye cyane. Perezida wa Tanzania Samia Suluhu akavuga nk'ibi ngibi wavuze. Ndatekereza ko nyakubahwa Perezida Evariste w'u Burundi twobona amahoro. Abayobozi bacu ba Kongo babaye bafite ibitekerezo nk'ibi byawe, babaye bafite imyumvire nk'iyi yawe, twobona amahoro. Turagusaba ngo ibi bitekerezo byawe uzinjize mu bayobozi bacu. Abayobozi bacu ubigishe gukunda igihugu, bakunde amoko agize igihugu cyabo, bige kumenya kuzigama imipaka y'igihugu, ubusugire bw'igihugu, bamenye agaciro k'igihugu n'abanyagihugu, bamenye imitungo y'igihugu n'imitungo y'abanyagihugu, babikurikirane, bamenye kurwanirira igihugu. Abandi barahugurwa kurwanirira igihugu, nabo bagahugurwa kurwanya igihugu. Abacu birwa baririmba ngo bari kurwanirira amoko yabo, n'abagambanyi b'igihugu cyabo, bafatikanyije n'abanzi b'igihugu cyabo, ariko bakaza bakabesha ngo bari kurwanirira ngo amoko yabo. Ni gute umuntu yoba umugambanyi w'igihugu ciwe yamara akabesha ngo ariko ararwanirira ubwoko bwiwe? Ese habaho ubwoko hatabaho igihugu? Mbere ya byose ni ukurengera inyungu z'igihugu. Wamara kuva ku nyungu z'igihugu ukabona kuja ku nyungu z'ubwoko, inyungu z'ubwoko ntizibaho, kuko igihugu cungutse n'ubwoko burunguka, kuko igihugu kibereyeho kubera abanyagihugu. Leta y'u Rwanda ikorana n'abakoroni b'abazungu bahoze bakoronije Kongo. Aba bakoroni b'abazungu ntibagishobora kwigerera muri Kongo ngo baze gusahura ibyo bahoraga basahura bataratanga independence. Ubu ngubu babonye uwo bashobora gutuma akabagerera muri Kongo akabasahurira, uwo ngo nta wundi ni Perezida w'u Rwanda Paul Kagame. Babonye yuko batagishoboye kuza bigerera muri Kongo ngo bice abakongomani, bafite uwo bagerera yakica abakongomani, nta wundi ni Perezida Paul Kagame. Ntibashobora kuza muri Kongo ngo bareme imitwe yitwaje ibirwano ishungabanya umutekano wa Kongo, yica abakongomani ganasahura Kongo bonyine ubwabo nk'abakoroni b'abazungu, ahubwo bafite umukoroni w'umwirabura ukoronije Kongo, ukoronije ndetse n'ibihugu by'akarere k'ibiyaga bigari. Uburundi bwabuze amahoro kubera Perezida w'u Rwanda, Kongo ibuze amahoro kubera Perezida w'u Rwanda. Ibyahaciye Tanzania n'Ubuganda mwarabibonye. Kuki twebwe twahora kwicumu, kuki twebwe twahora dupfa, kuki twebwe twahora dusenyera? Nyakubahwa Perezida w'u Burundi, gerageza tuvuganire, ufatikanye na leta ya Kongo, murebe ko mwokibona kino kibazo kiri muri aka karere k'ibiyaga bigari. Muce nihe kibazo cyitwa abatutsi, Abatutsi b'abakongomani babaho. Kongo ifite amoko yayo n'amazina yayo n'indimi zayo. Ibi by'ubututsi rwose bigume mu Rwanda. No mu gihe mu Rwanda babyirukanye, no mu Burundi naho twumvise yuko ngo namwe mwabihagaritse, ubututsi bugende buzimangatane, bugende bushira, kuko nta kindi buba buhetse n'ukwicana. Kandi mu gihe u Rwanda ruvuga ko ngo bizazanywe n'abakoroni, u Rwanda narwo rukaba rwishiza mu mwanya w'abakoroni, akaba rwo rwizana muri Kongo. U Rwanda narwo rwigize umukoroni, u Rwanda narwo rwishize ku ntebe ya Leopold, u Rwanda narwo rwishize ku ntebe y'abakoroni, u Rwanda narwo rwishize ku ntebe y'abantu bose. Mu gihe rwumva yuko rwakomeza kwica abakongomani rwitwaje ibintu rwirukanye rwabo, kandi tukaba tudafite leta ishobora guhangana nabo muri izo nzira. Twebwe nk'abanyiri ikibazo, twebwe nk'aba victims, nitwe duhaguruka tukavuga. Kandi muri uko kuvuga kwacu rwose ni ugushima, kuko aya magambo wavuze Perezida w'u Burundi rwose Imana guhereza umugisha, guhereza umugisha rwose. Ngizi imvugo zibereye abayobozi nyafurika. Ubu ngubu Afurika yose, abayobozi ba Afurika yose
bariko barakora inama zitandukanye bashakisha ukuntu ngo bashobora gukuraho imbibi za Afrika kugira ngo Afrika igaruke isure kandi b'umugabane umwe igira ubuyobozi bumwe ifaranga rimwe agaciro abaturage abanyafrika bagira agaciro ariko leta y'u Rwanda irajwe ku ijoro no gufata abakongomani kabacamwe bice ibumvisamo yuko ngo bashobora kurwana ngo igihugu bakagicamwe ngo bindi bice aho abandi bifuza gukuraho imipaka ibe barifuza kongera imipaka aba bakoroni babirabura badukoronije aba bakoroni b'abanyarwanda badukoronije aba bakoroni b'abatutsi badukoronije ni kubahwa muhaguruke rwose mudukureho inkota y'aba bakoroni muturwanyirize bano bakoroni b'abatutsi muturwanyirize aba bakoroni b'abanyarwanda badukoronije muturwanyirize akagatsiko k'abatutsi bakomeza kuduheza mu bukoroni bw'abazungu kigiza abazungu babirabura kigiza abakoroni babirabura bakaba badupfukamye mu nda tukaba tutavuga bica uwo bashatse bagakora ibyo bishakiye bakanyaga uwo bashatse bagakora ibyo bishakiye kuko ngo bazi yuko ngo ntawo batunga urutoki ngo barakomeye ngo bafite imbaraga kubera ko ngo batijwe imbaraga n'abakoroni b'abazungu ngo kubera ko ibara abakoroni babirabura nyakubahwa Perezida Evariste turagushimiye rwose kandi tunagusaba ngo uvugane na Perezida Felix Tshisekedi umwumvise ikibazo c'abanyamurenge turagowe pe twabuze uwo dutabaza ariko turagutabaje mu gihe uvuye ukavuga aya magambo waradutabaye mu bihe bikomeye warigaragaje mu bihe bikomeye no muri ibi ngibi nabyo komeza wigaragaza Imana iguhereza umugisha kandi kongera iminsi yo kubaho asigaye turagushimiye cyane